imanye ariro borito asa magazeti kurwa Kenya weka chinse chisiko bunakoretwa asore na KISII FM. Imanye ariro borito asa magazeti kurwa Kenya weka chinse chisiko bunakoretwa asore na KISII FM. Imanye ariro borito Alright, abara kabisa jide Cameron gedo tuna isano chia butokiro mwa jomo tegereri horo yense mo yabono mambiye goto bodere Cameron gebere na isano chioka ndego komanyale chinguru manasa magazeti eli tukolia lero na botambe kenege kosi kyomoro buli mu mincholi mimenka yo mu busikisi ya family tukolia furahi day etengo Friday Nchebuna botambe ne liga 001 koro kwa du omonya kerogo. Na nchebuna botambe liga namba 003 Ronald Mayaka. Brigadier. Habari ya asubuhi ndugu yangu. Salama sana Mungu mwema. Furahi day bwana. Inakuwa ni furahi day. Etengo Friday. Hii siku inanipa raha sana tangu kitambo. Inabidi na wanasema wajuao wanasema raha unajipa mwenyewe. Wewe unajipa mwenyewe na unajipanga mwenyewe. Si ndio? Lakini umuntu by the way nabwo atenjera yo kwera mo wokoye. Whatever that makes you happy, please do it. Do it. So long as it's morally upright. Kuze nazari kuchiboida. Nataka kukua mavunga kendi yose kile kobeko buyironge. Lakini mbuya ikegera inerenchira obugima bw'omuntu buragendera ko buronge. Eno yo moneno otokonyire bana ngukitore bono kuingikanie iki. Yebono yaelire. Nyasaye tono muye chinga kichionsi. Yare no muya bwana. Ane nyasaye tanya go feli muntu. Amabera yena ya kale na kale. Uya bwa etiga boto isane. Inga ni ntema kuye bisa zende bizenga inda agende. Ndu asobozi bwaye. Ngencho teyo. Nogenda ize ya maje. No imoka ogenda zibitutu binene. Nogenda amaoro momoime. To konyara kwebisa ko rwasobozi kwa Nyasaye. Kiagerere Nyasaye. Nero tongete igoro nense na byonsi ebiro. Oterangura kitwitwa gaterenga maiso yo monene. Na matindi mono. Sana. Ere ni gakoro kwa Nyasaye. Lakini ugatumwa grembe mone kera litukeli lero. Ntwale ngaba ya mono yagera twali karakina singinchi ya mabirae. Yes. Igona ali nekerenga nkeraga netitokole by the way n'intunto sira. Kone tojago ikero toleka wakale na kale. Nabere gondu yana. Tiga akawanja kwayo gokoreke. Koboko kuona mwacho motegereri mbwate gazeti ya Taifa Leo. Chitaliki 15 nemo. Chumutinyuki ando mwaka wechiri 2022 litukulia Ijumaa etengo Friday. Bona botamba zako bako kwa gazeti ne ya The Daily Nation tariki 15 nemo mutinyuki ando mwaka 2022 litukulia Friday etengo Friday. Headline: Ruto's hard choices on economy. Ruto's hard choices on economy. Oyo no mogano murekera se page ya gatano limu ku page ya gatano na kabere. Kubwatekana ne ebikuro kurwa saba Kenya. Igoro yo komentekana kwa magori y'ikinguru cyomorero nabo igo amaguta ye Kigali ne taya. Igaga gotebekana nga aigamagega yo murai bwense ya Kenya Dr. William Ruto kurusha kibasa kiriye serikali yari ko bekensemo ukiase ekyombeke igage gupima na kolenga magori y'amaguta y'ikinguru no Energy Petroleum and Regulatory Authority IPRA nabo igona Kenya Power and Lighting Company linde gotema kukanya okomenta kw'ekinguru ekiga cy'umuriro n'amaguta gukiya saba Kenya rusi kibese kiyo abwase bakatebanga mixed reactions on Ruto's move to seize subsidies on petroleum and foodstuff. Okomenta kwa magori y'amaguta n'ekinguru cy'umuriro iko kego chenche economy chain yon speed udus. Kirege ntoke komenta maguta whether you like it or not. Na kwa tebanga bona muna toko kwana bosa ko kyankyo nyore ngari goliria maguta liranirense
na chinguru cyomuriro binde biranira amagori nse. Let's say amaguta toteba iranire emia ase liter petrol. Diesel iranira like 98 shillings. Ayeta toteba gara around 80 shillings. Na koko tebanga automatically ibintu mbiri biko kwa amagori. Yes, because the cost of production. I think amagori yakina is the cost of production. Yes. Ligori lyo produce yo mugati oyo. Uikalimente kiagana barabu bamige kirake bagurira amaguta asirigori lietane tiri nekorosi mugati. Nestima nero ebigwande binge bigotumeka. Yes, nere gosie bintu. So nakinata bintu byaje wakari nataka okierera somo tegera lirinde egente gegeche bichenye. Yani ntobose kwiguma to mwana inchi nabakoigunga amaguta akinire estima ya kine ligori onyo oigo bosiga kindo sinyuko manyanga ki hono nche bintu binde mbirigo ja kugumbu yande ebintu byonse kabikine ligori kiagera korosie bintu ebibinde ngutumeka bara maguta ne estima mwancho motegereri nono gosichibando estima gutumeka no netinge yire kabo monyeroche oikaligo licherimente amaguta jiriji amaguta oikaligo licherimente ne estima at the same time. Yes, so ne chigali chigo transport yo bosikuru Mombasa chialeta korweridore chialeta gusia ligori ligo baigoro ikigera maguta chigo chikonywara amange na ndakongete ligori kirege lazima yageranga ebintu bya adjusted ligori byasuka igoro rebeza yeke nyozi oikebe igorake ekiagera estima ya kinire Kenyans brave wasekwera na magasi. Yeah, if you can't react na magasi. Aba ni maite kugingira bya sana na magasi. Na bonko gingira pa ko muntu tamanya buya. Tamanya. Mungwara nalire ntuga tugingira actually kalo twarenge primary. Yes. Akurunga Douglas nyakwara tinko mweba. Nera akagingira na magasi. By the way nakagingira abana na kanwa. Gusa no yetwa ko mwaka 10 bob was a lot of money. I used to be paid. Lakini kwa kumanyanga na magasi kusina masina. I can easily understand in dominate gera. I used to do it. Generally Kenyans bono here. Things are not very good. Ebi ntombi kongete sana. Ligo ne pigi gesara. Ligo ne gali gesara. Yani isi. Wono ne tax. Nerango chireko chaka komenta omutinyi ogocha. Exercise duty naro chaba hotel. Tare moja. Mugano ino ora sepe chegata no limu kepe chegata no kabira senga seti ya the Daily Nation moja. Ase hele ni gazeti ya Taifa Leo Wakenya babaya. Wakenya babaya. Aigangu bwata kana nebinte byon square irabwo. Okomenta kwirigoriria maguta, okomenta kwirigoriria stima, taxi osebange yigo chiko chaka kurusigwa gochakera umutinyi oikomi. Bibyonsi byabekira abakenya asabe. Oroboto norora sepe ya kabira gazeti ya Taifa Leo bagenderete gukwanira gaiga bono buna abakenya batakire kwebanga gochia koumia bobe negento kerige ko abakenya bachikwebanga koumia so bwenge no komenta kwirigoririe petrol okomenta kwirigoririe stima no komenta kwewe ebange yigo chikuchaka kurusigo mutinyo gocha na boigo okoira nanse na gokora bobe sana gwe shilingi ya Kenya gochia $1 ya America. Ase chiro yenzenga. Ase binde byonse at the same time ase peche ya kabere Raila Odinga nyuma yo koira na Kenya urutire chinsase chintindi sana gochia se kombe ya IEBC at the same time gochia se kegambero gose ekegambere kenena iga Kenya kubwate kana no kuna chabana cha na boigo ekombe ya IEBC akotabanga mba kolete mirimo kolengana buna egane iri korurerania se peche P brigadier ndogende ase peche ni next yabo umurayi bwense ya Kenya moske Dr. William Ruto na atumete rambi yaye asogo kwa komo konyi bo mugabana bwe county ya Baringo omoske Kipngok Charles by the way gakwete ekera kuri ni wendege iga agasiribo gimabwaye agasunyukoyana teme kolengele sana mugano iyo how life can be funny sometimes. But you can imagine umukiba kolire a campaign gocha paka bono ikira sa gote bangente kibwana twakebugire tigato ene Mombasa igatora kolege ikareke bono mushahara ndo chake gosoa abantu babangire umanya gukubwana. But you know nyasaye nama etebintebi nyasaye nama etebintebi na ande nyasaye ebintu mbira tataketiko tworo kikira tora basa kuchandika
actually tigekire gintu gitigari na kire gaya nyasaye tigakemanya tuweze gwechana because you can't know gintu kiale cha kwero mungu ana yake arako gendera kwa moyo you can't understand You cannot understand. you cannot Brigadier ekiro mwana omokago kwa atatenda age to kumanye gintu mwaro yale gocha gwiterekera ale gukina asegete so God understands all these things. Liswali ndire yesa kuburia aba akera rweto mubwekano igoro yo monto yo makumukwangu umundu umuriri uri otete ngabono moyo nekanye karagera bintu ibona sangiriria igabori tingangira konyo monto konyore nsingi makulenda asirio moyo Liswali linkora lirengere linde sana lakini nyasaye dainga nyasaye akora rotinga mundu gite tigaibe abu nebengia ibe nyasaye nabata akora kigento gite turu mundu ikuibe bengi nana bagwanya mundu itigabugatu lakini atebya abantu lingana limwe mula Saturday dudos one of my points nari gukwana igoro ya Shadrach Meshach na Abednego ngatebanga nyasaye nabara beta kurusio umuriro oyume oye no tagia elindo bonene bwaye bororekaze kwetera so umuriro oyo bonekero ngakia abantu barache korra chinguru cia nyasaye onye ta kugutigo somo ruremera gitoya we understanding esimba tari gento urabera asikireke gutige ngoikana ne simba ngobekire gutige but Daniel stayed asichi simba chiri bakaboga gimambi igonga somo jando yuri mebone mambieye egento ngire nyasata gitekerorekane tiegwechanda mu tolimira za maliko keke tuachira seme ngao no nasinge nchobo maboko genda by the way bitu byachakire kogenda inchira gete tali boronge because people are dying inchira gete tokoranga kibagukwa you see so sometimes uko abogere mambi shukuru Mungu bana akira nyasaye mbiyamo muganura sebeje gatatongana kia bayibuli bakaribishire chinkwana igoro yo muroberio CBC kolengana na serikali buneganda tokotebo mugano inora sebeje gatatu peji yakane kwandeto mugano ngana Kiraila Molo Odinga kole ale megetie surprise visit which is chinsimo cha Mombasa asomo sangerekano bugo tiani kwa Abdulsamad Nasir abwa sabe tokukwa na tough he spoke toughly agini rende nganchere kwa ngenteke mugoro ya Raila Odinga egenteke mugioka that is my personal opinion it was my personal view Raila Odinga nyasaye nkora modene nkongu Mungu no moremereri I'm telling you yes that's true I can agree with you Raila Odinga is a kingmaker. He's a kingmaker. Yes. And one thing, we have lessons to learn from him. Na ande bo aga breakia ga ke gonga bono ga to kungunte yogo. Actually this is another practical example. Raila Odinga kiata iko very president. God knows. Nobody knows. God knows. Nobody knows. But in the real sense anyway muganura sebeje gatano ga senga seti yega ya the Daily Nation ase umukoyo murai wense ya Kenya muskiriga diga shawa abete ogone kelia bagaba nanga na chiko eneki serikali ne chiko eneki nga yabwatu kirichibese kuchese chi county chinga kichibwenere to ino muganura sebeje gatano asinaro chebo go kemeseli chinsa sasa ne kiombekia DCI nkera kwa netalia Mombasa. But is it in order for the deputy governor to do or to make such an utterance? Deputy president. The deputy president to make such an utterance? Is it in order? I wish to make my comments private. Okay. Tuachane nayo. But a leader is a leader. Yes. And they should act as one. Muganoro peche kumiga iga ngaki etimu y'abajumbe n'abaseneta kuri wasensemo ya Kenya Kwanza munabego na Azimio la Umoja bone gabaro bereti kora agende nsemo go chikwero belingana kibago chikobeka chikomiti cyabo ange n'abarayi be chinseme ekyo bosyo bwege karoye bunge kira kolekana I think wiki gocha bino muganora sepeje komya senga seti ate oroboti ruru rwatebiro nora sepeje gatete gazeti ya Taifa Leo na omurayi wense ya Kenya Muske William Ruto agochikumira na abarayi kurwa sensemeli ya Kenya Kwanza gosaba bunge kurwa sensemeli ya Kenya Kwanza litukolia lero eligochaka kobange mikakati nga miswada kibago chigotangania se bunge na boigo ase bunge ye Senate boigo kurwa gisemo kiri cya Narok abafuasi babere nkorera bale sana kubwatekana na keli ngamba yetu abo MCA gosemba chole tukaba MCA bachole
buna balire tuira nekama kirigia UDA mbali na kumukorere kampeni ya kufa kupona umurai bwense ya Kenya Daktari William Ruto. Mugano nura sepeche 12 yigwa kwa negoro yo deputy governor iyo bakagusira bugima bwaye ase kurase county ya Baringo bamurekerete gangana ki obotutuka nubugenderete kwene kiwa kubwatikana no gusira kwaye. At the same time there is a very sad story dudu skoro asenya gitali kurukunga Mama Lucy Kibaki Hospital Nairobi. Musubati oyo my friend akagenda konyoro mwana alafu abanyagitari abo muna muiboria bakamutiga gochiabo musubati oyo bleed bakagakwa. Oh my goodness. Inyagitari yabireke gukwanu nibisanke binge sana ebimo byabo koni kwa bana bakibingwerere. Something must be done in this hospital of Mama Lucy because you never know ngokenda kuibororo next kusono muibori yorabe. Mugano inora sepeche 12 senga gazeti ya The Daily Nation. Asepeche kane gazeti ya Taifa Leo mugabana wa county ya Kakamega Fernandez Baraza na apishe tu gosenati ya nituwe wana nero mugabana ukabere we county ya Kakamega. At the same time nyuma yaba gavana we county ya Kakamega na Mombasa gwatianirwa bono abagabana bonsi go bachoriru miyense ya Kenya 47 bono basoire ase chimbero chigo chikoligia omunyakerogo bwekombegerikia bogia ya Council of Governors. It's between a woman and a man bonega. Yes. Joseph Olelenku na Mama Anne Waiguru. Yes. Sasa tusubiri tuone itakwaje. Kenya Music Festivals ngochire kuira na gaiga magega yogo terena se miaka ebere aiga mugano yo mulikira se page 15 na lima senga seti ya The Daily. This was my thing by the way. Aiga na renge suku music festival. Yeah. Music festival. Naondoka nenda safari. Ngwa kambugere bukana sana bya. Ni yani egita emin. Music festivals. Achana nayo. Achana nayo. Achana nayo. Sepeche gatari gazeti ya Taifa Leo company yu yaura abasae chibesa imeyo mu chirwiri Doret nganko baligerire mirimo ime ya Qatar yase ekeminanogia kiensengima ke World Cup bona basabu ba rusire chinsa sana kyombigia DC yange basa kosoimeli ko chikoligerere nga obumaene mboro at the same time chi county sato niko chira chukwa kunenchara sana kubwatekana no murakero monene tukukwanira county ya West Pokot Elgeyo Marakwet na Boygo County ya Baringo. Katika tingaseti ya The Daily Nation lero bamuliketa mangana ya basani lero bakotebanga here is our wish list. Asa bakotebanga bateri abasoki chingero abaliki bamangana mayia abantu bagukwanira abantu kiro umuntu gabwate ujumba akotebye murai bwense ya Kenya muske Dr. William Ruto kubwatekana no kometa kuri golire bogimemese ya Kenya ndoche kurugusi Fari K no ale gae bicha ya ene gaiga actually yakurukunga Kefa Oyugi Kefa Oyugi Italia official no ale gae gotebanga dear Mr. President on behalf of hundreds of thousands of authors, performers, producers, publishers and distributors of music each message nchirikira anyway n'abantu abanga Radi ba kapregedia pull out ya DN tunara yemulikete na sega abantu sabato penye watu watapata burudani hivi kweli. Asepeje gatara katika gazeti ya Taifa Leo by the way korora kongoru Africa kiombekelia WHO the World Health Organization ngita gere kubwatoka by the way chichanja sobonge go cha soro kongoru Africa kubwatekana no buroire boli bwa ndui ya nyani gose monkeypox monkeypox yes abana science batebire nga oro Africa ndo tagere konyora echanche ya sobonge buroire butarachi kwengera abantu me yoro Africa. By the way kinangire kebekirike go challenge we women rep ya KISII ndo chegerete sana me discussion nyingi sana online but interview okay with all due respect wajua Kenya hii issue chikula chini chinyinga you know 69,000 against 190,000 votes. That is a funny thing. Okay, anyway, again tugana leto mugano naro chapa wakili aba subati
Rurase county ya KISII bare the press conference ya Libosongo ebate betenga ntu tora egere woman rep ya bua for free because we believe the elections were free and fair. Exactly. We are going to wotena kodini kumwegera for free teke chutwaka na nesiri. And I think the team ase Donya Doris ya buli alenge Kura jiriwa something. You don't need. But, I respect Janet Ongera, Yeah. but my advice is asiyekubali kushindwa si mshindani. Pangane, there is always next time. Najua the way you respect yourself, watu wanakupima kwa mbali. Huwezi jua matokeo yake. Really kabisa. Yes, so sometimes let us not ntoba isekonara go challenge back again. Although it is a constitutional right, it's a constitutional right, ni haki yake ya katiba. So kama uko na evidence, mheshimiwa songa mbele, na kama hauna evidence, basi ndivyo hivyo koti itaamua. Mimi sisemi kitu. Kurwa seche kwa soli muinoga igatutus. Sebi minane bitene ine kubatekana no kwa Queen Elizabeth, the second of England. Na English Premier League, I think you get on standby. Baku musubati hiyo anyway. Aiga bakona kumulekera nenga na kichitimu aho chiganda tona kwirobeli ya semi minano aho mwancho motegereri. Aiga ndoche PSG. Neganda tona kwebekera ni ya chitimu cha Barcelona, chirigi chia France, kwa wapi na wapi. Abachezaji mbali bakakoso ile timu ya Harambee Stars kale bakaterwa gotera Akina Michael Koth, I would wish one time akina Molly Sunguti, yes, akina Zablo na Manaka, somebody Kwarura, Vincent Kwarura, yes, namkumbuka kama jana akina Matthew Otomax, goalkeeper yule alikuwa akina Francis Onyiso alikuwa anachezea Ulinzi Stars, El Cantona Uchieng, na wakumbuka sana bwana. Kuna mtangazaji wiji naitwa Ren Mambo Mbotera, alikuwa anawataja vizuri sana bwana. Harambee Stars ile time ya Renard Vabish, Renard Vabish achitaka kubaye uli madanere coach ya vegete historia tanya kubunugo ikabono asogotiye timu ya Harambee Stars ya Kenya. Akina Henry Motego bwana. Henry Motego bwana. Omar Banza. Somebody go Omar Banza. Omar Banza. Muhammad Abbas. Wengi sana. Anyway, sijui tuingie kwa dondo. Chikosoli nchigenderete meyense ya Tanzania, chiskuru chia secondary, na bogo yasomera sepechi ya 15 gatatu bwemanyie. At the same time, a coach nere yaruete, actually a coach kwa Mwalala aruete ulinzi, yani achete ulinzi hoteli timu ya ulinzi cha tuone kama ataleta mabadiliko kwa timu hiyo. Gendo tata kukwanera gaigane timu ya Manchester City kuna omogoso ligi ya Erling Haaland abakonyete ko yiwe timu ya Borussia Dortmund. Wase nginche yo Manchester City chigolibere, Dortmund ya Real Madrid ibere, Leipzig ye Noti, Shakhtar Donetsk 1, Celtic 1, AC Milan 3, Dynamo Zagreb 1, Rangers Napoli 3, Copenhagen 0, Sevilla 0, Juventus 1, Benfica 2. Right. Wacha tuingie kwa dondo chap kwa sababu ya muda. Leo tunaingia Keroka KISII again. Keroka KISII. Wala. Tunaingia Keroka KISII. Kumefanyikani Keroka KISII, umusubati naro bakuburuka gishuga mami. Ekero umusao moke agutwara ubwamati bw'ubwanchani no musubati oromo nene umubuete miaka lakini ubwatorobese. Ubwate kibese kinyinge umusubati yakoro kweshuga mami. Omumuro yo no moke miaka yaye nemeke. Swati yo no monene sana. Kimiaka. Kimiaka. Babeire bagwanchana na kobanera asegeka. Umumuro ya old is he? It's like 25 years. Okay. Yes, 25 years. Again, still in 35, 40 there. Yes. Babiri bako bamasinga kintambe. Ekero babiri aso mu Keroka. Akomenyamo kabisa bagacha bagakatika bere bagakorekana. Okay. Wono manyete eshuga mami amahitaji aye omongwano yotajiti ko yayikirani buya lifestyle yaye tajiti ko yayikirani buye kerekemo igabidi bagakorekana bagatoro bokorekana bokikirite barabugwetana kumbe eshuga mami ene bwato umwana omunyaruka
okorire form 4 lakini mumuro etaigeti komonyora chinga kicho pardon ni statement iboronge kumbe eshuga mami eye nebwato omwana omonyaruka ori gosoma esukuru lakini mbaigeti kumerana no mumuro ya morore mbamanyaini ase obweng'e okay kero batamanyaini mumoise koyagachaga kore esukuru oyoro omwana bwa eshuga mami inyore eshuga mami nebwato obwamate bwake bwanjani no mumuro oyo what happened to musiko ekara kore esukuru egachega happen bakaumerana no mumuro oyo one time baganchana mumuro utamaiti ere oyo tabwati information omonyaruko oyo agacha akabusu no bwanjani bu mumuro oyo egabidi akamwanja gwetania kerengo bagaika bana chireki nabona mbatagete gosoka isikoria isansa bamanyekana narinde lyonsi bono obwanjani obo bwagaichora tiabo itekega gochiense manye kobo kare goiteka bokama mochangino monyaruko oyo iho ngochakere koria lesinga mumuraki oyo ogocheki esimi yaye okonyora chi selfie okonyora ngo mumurori the same guy baringenere nero bwato monyaruko oye and they have gone far eshuga mami eye ekeraro resimi elio maete chinguru jikamokea pake simi ga kanse kagwemesa igoro ine simi omonyaruko oye omonyaruko oye ogocho konyora ngina omonyaruko oye era namanyete mumuro oyo simba gwatu wamatana takwanyeti oyo mbali both of them are innocent hawajui kabisa bara banyora nje tuendelee bono omonyaruko oyo nkurwa kare kuru bedroom okonyora ngine sitting room oturikiro motwe akumetio ko mami WhatsApp ngikiaba mam ngikiaba soka ujisikari yake kukurangeria ande asoka kamurangeria naende no mato mungwana oyo yes he's my boyfriend oyo no muntu nganjete mamu tokondusia nchebu wangu igara na bara base konyoma nyane sukuru inji ko somero unando je unaje nyekole no gochi kama byeli gara chiguru ndu ya de chikamoerera akaliye zimye mungwaro lya kamwagera akamotebia wewe takataka hatunataka msichana yangu na tumekuwa na wewe kama what are you saying msichana yako mgani mbona huku wewe niambia hizi siku zote ulikuwa na msichana hey omoise ko inoyo honenere bwikambwate ngakibono urabe na into 20 no I didn't know but I'm sorry we have to continue with your daughter ekiagera ase tuikire ngare na interest yo kwale kongira oyo nera nanyorire miaka yane mone isaine borongi ina kamotevinga wacha tuone kurweli ndora mayendo kegenderete gwikabona kida igonto kanyete to ikiojo ndio naona watu wanaandikanga mitandaoni eti kuku na viju unakula kuku na vifaranga lakini honestly this gentleman tamanyete no musubati onere honestly nere tamanyiti quickly otarari boko and I think ojoro sie discussion here moya we talk to people batagete ko so asenyomo to ba advice ni bwata point yanga bonenda ba advice but one kora ujasusi korobo tukibwa obuya kolengana no muntu utagete kuliero boko background very important igesigani nengia tisigani they used to work miracles ebikona dalinga akoligerio muntu but agokonye kumanya umuntu uyo a background moino background so bonga iso koro ya eningo bantu mbalenga tata ba chirale makonyoranga umwana umwabo kabisa mbali kunyomberana nyomba ibo bantu manyo tichizumo banyali tata bakolete chitanguje chimbebo besi bantu banyaligire because of that simple failure yoko kora research but again mayaka I think it is because of erosion of the tradition yomugusi exactly abana balero mbatageti kokwana na bagaka mbatageti ko include no na baiboli you know tigantegete tikwandara genteke
But in a chain in Tambesana, even parents have even failed themselves because Moriko freedom, one of you know, but Tebi Vinto, Bakayari, one of Bakago Sangue Vinto, Navantaba, Tuambua, but Tantani. Wancho Motegari Nyola Gazeti ya Taifa Leo mwenyewe mnaenda manga century yo weekend. Nyola Gazeti ya The Nation manyamanga mulikira Gazeti ya tukuliaro. Nakamuraga. Wate bajitanguche. Nakamuraga na dengo tebye kene. Gakwani gachuta. Gachuta. Tuwe ngaina nga. Ingu musubati monene be myake menge ngabona agotetia kamuraga ke akabwete goze myake goze ne 5 na 10 go chigoro ngambia mole deep down in his heart psychologically nenjanya za tukitaba search naturally haiwezekani nyali bali masabo musubati na toka na kamuraga 15 years akagachite nyomba yewe no sense that's very bad yes ja tigali chigolo tiga ruwaiga timade se post mairo na ikaiga kara ikaiga ndo kwanera bamenyi be gwadi ya masimba okay ore chira balirete nabua mwancho nabwo kandi yagize bwata basaibo by the way yatokanya torenga basainga kwa chokole mirimo alright setu subiri tuone mwancho mode to chiandale gesero gichuso lina bagosolia ngoja kire na short while then boss mairo akawika ndo chokole chinkwa na chema sema usicheze mbali tukoria rero ayo narairo borito asa magazeti aseritukoria rero ayo narairo borito asa magazeti